Uyu munsi ni tariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Amakuru yacu turahera mu Minembwe. Uyu munsi turabereka Minembwe, tubereke kwa Murima, tubereke Fizi na Tanganyika, duhagaraza Gakenke mu misozi Gakenke, turaza kubereka ibice byose. Nubundi turaza kuvuga ku makuru y'abashitsi bamaze kugera muri Rurambo bavuye Kaziba. Abashitsi batashe gutabara ababyeyi babo bamaze iminsi bari mu bibazo by'intambara. Muhawe ikaze. Aha duhagaze ni ku misozi y'Igakenke, twunamiye Mukoko. Reka tuze kubereka abatuye Gakenke cyane barahabona. Murabona ahantu hari igihu gici gihu kiri mu irango hejuru. Aho niho bita ku Windondo. Ku Windondo naho hari igihu, murabona hari igihu cyinshi cyane. Reka mpabegereze muhabone. Aha no ku Windondo. Iwacu ni heza pe, iwacu ni heza, ni heza. Urebye ukomeje iryo rango ryose, urabona imbere ahandi hari igihu, ku irango ry'imbere iriya niyo Mukoko. Abazumva Mukoko ririya ryo shamba rya Mukoko. Yego. Ugarutse urabona uyu murambi uri hejuru, mu irango hejuru. Uwo ni umurambi wa Nyaruhinga. Za Kibundi murahabona. Uriya niwo murambi wa Nyaruhinga ngo mwawubonye. Ariko Nyaruhinga, umusozi wa Nyaruhinga wonyine kawubereke nguyu. Murabona ngiyi uriho n'inzira mwawubonye. Iryo ni ryo rango cyangwa se niwo musozi wa Nyaruhinga. Aha ni ruguru ya za Gakenke ku batahazi. Dore urekunze igihugu kimeze neza. Igihu ca mu gitondo. Uyu munsi ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ndore ibibira ntibigihingwa, byabaye amashamba. Inka niho zigitangira kuhagera aho FARDC civile mu Minembwe. Ni murebe ubwiza bw'Imurenge uko hamubona. Iyo tuvuze ngo Karongo yatewe na Gakenke na Rubemba, umwanzi nahaba yinutse. Iyi misozi mwamubona yose iva mu bibira, bazamashinga ubwo burenge bwose mwamubona abanzi baje gutera Minembwe. Ariko twirwaneho hamwe n'Imana, ibitero byose bakongera kandi bakabisubiza inyuma, bakabyinjiza ibyo bibira mwamubona. Ndore nuko hateye. Ariko ubu nyuma yaho FARDC civile mu Minembwe, ubinka ko zirazamuka nazo neza ko zirarishatse kwinjira ikibira, kuko twirwano hibo bari imbere mu kibira neza. Niho bafungiye, tibakene ko umwanzi aza ngo ahuruke mu babyeyi, cyangwa se aze ngo asanga abungeri kandi ku biraro atangira abateme kurya babigenzaga mbere. Oya, ingabo za General de Brigade Sematama ziri maso rwose. Dore iyi ni Gakenke, aya n'amarango ya Gakenke winjira Mukoko. Reka tubereke kwa Murima. Muhora mwumva ngo ibitero byavuye kwa Murima. Reka duhindukiza amakamera tuze kubereka kwa Murima ukuntu wakoze. Abahazi barahita bahamenya cyane. Ubushize muzi ko twirwaneho yagiye ibanza kwirukana umwanzi wari uhari, iramukonera yikaza Fizi. Naho turaza kubereka Fizi naho na za Bubembe murahabona muri no video. Kwa Murima ngaha reka tuhabereke. Murabona ngari amazu mu kabande munsi y'imisozi, murayibona ngariya. Ndebwira ko kamera iri kuyagaragaza neza. Ira niyo centre kwa Murima muza mwumva. Uku aha munsi iki ni kibira, uzamuka imanuka neza uga kwa Murima. Hanyuma murabona hakurya niho hari amakaye FARDC nga kuri iyi misozi. Ngayo murabona ayo hari amakabwa Mayimayi na FARDC n'abarundi. Murabona hari umwotsi, hari mu ikabarundi bari kumwe na FARDC. Reka tubereke mu Bibogobogo, ahahoze hitwa Ibubembe, ariko ubu tuhita mu Bibogobogo. Reka tuhabereke naho aya marango y'Gakenke uburi hejuru. Ni ukuvuga ngo umushasha wose uzurangiza neza kugeza Ifizi. Ni Fizi naho turaza kuhabereka
Tanganyika turayibereka neza. Ibubembe ni hariya mubona, iyo ni imisozi yo mu bibogobogo. Ngiyo urebeye hejuru y'ibi biti, iki ni kibira ca Mukoko mpagaze hejuru. Urebye imbere ira niyo za bibogobogo. Za bibogobogo ngaho nubwo kamera dushobora kwakurura neza, ariko haragaragara. Reka tubereke na za Fizi, Tanganyika. Urabona igihu, ngico reka tuzuminge turebe. Yego, murabona kira cyakigaragara nk'igihu imbere, kira ntabwo ari igihu ahubwo iriya ni Tanganyika. Aho ni za Fizi, iri kugaragara ku mutwe wa za Fizi. Ngiye urebe hejuru y'ikibira. Okay, iriya ni Tanganyika nayo ariho za Fizi. Nuko imisozi ya Gakenke imeze, uburi hejuru umushasha wose uhita ugaragara, uba uwubona wose kumeze. Ka dusimbukire mu Rurambo, aho ngano misozi miremire ya Uvira. Iruguru ya za Uvira haravugwa abashitsi benshi cyane batashe. Nukuvuga ngo n'abana b'Abanyamurenge bari hirya no hino bagiye gutabara abavyeyi babo. Uyu munsi bakaba bamaze kurenga mu gice ca za Rurambo. Ibingibi byari bisa nk'inzozi, ubwo benshi bavuga ati ranzira noneho iragoye, kuko abarundi bari bahadeployinze abasirikare benshi cyane basanga mu batayo yarahari ya FDLR n'andi mabatayo yarahari ya Mai Mai ndetse na FARDC. Ariko twirwaneho koko yazamutse ishaka inzira, ubu ikaba yarenze mu Rurambo. Inkuru irambuye cyangwa se urugenzi rwabo tuzabivuga akantu ku kandi. Gusa uyu munsi turi mu mashimwe gushima Imana ikomeje guca inzira, igatanga n'uburyo abantu bakeneye gutaha babasha kugera ku bavyeyi babo. Indi nkuru ishimishije ivugwa misozi miremire y'Umurenge nuko ikizame tugenza kwita examen d'etat cyangwa se ikizamini gikorwa kubarangije umwaka wa gatandatu wa secondaire ubu camaze kugera mu Minembwe. Inspecteur Birindwa benshi muramuzi cyane yakore muri karagace kaza Minembwe, uyu munsi yarenze mu Minembwe azanye ikizame ca examen d'etat. Rero nuko bimeze, yazamutse inzira yo kwa Murima ararenga, ubu araye mu Minembwe. N'ibyishimo byinshi cyane ku bavyeyi, kuko abantu baramaze kwiheba ko abana bari mu wa gatandatu ko uyu mwaka ushobora kubapfira ubusa. Ariko ya Mana y'Umurenge tizi buri ko yigirira, na nyuma ya zero izikora. Abana b'Umurenge nabo bazakora kimwe n'abandi bose. Amaboko yacu niyo yatsinsuye za Rwivuga, Shokomana za Rumungu birahunga. Imurenge habaho imfura ziravuka. Ntawatubonye watugirira imbabazi aduha icumbi. Amaboko yacu niyo yatsinsuye za Rwivuga, Shokomana za Rumungu birahunga. Imurenge